Friends di edisi hapon berhenti ham ya faro di berjalan ham cintini orang press meet dimana hengke cini di edisi hapon berhenti terus kamu kaisa cini kaisa event kotor di edisi hapon berhenti di edisi Super League nakani kamu cini orang cuma cini di edisi hapon ni Honorable CM Brahma Sar Purnachandra Jamatia dia logi kamu cini Sports and Youth Affairs Badagni, Principal Officer. Lain temu cini West Zone ni cini JDC ni Honorable Chairman Baru Antoni Deverma. Lain Oman cung tini bus kamu je cini bahai cini event tu cung bahai program cung success klien awan bising ti cung cini officer सब cung already cung final discussion baiknya. Lain cung bus kamu je cini youth round ni bagai. Cini Bobal Grandi Naikol Fangbai cini Honorable CM ni tinjung Mumbai entire di ADC belai kena once we tunggu cini you drone no cini kebang no platform no karibo cini promosi bisnis tu cini bahagia cini you drone no cini platform no naik bang future bahagia senam naik dan cini drugs no cini you drone bahagia cini hak sali tu naik cini you drone no cini health itu naik awan bagi cini ADC apa cini Bobal Grandi Naikol Fang cini Honorable CM san tinjung Mumbai cini bus kamu kaisa TTFC Super League kelainan bagi cini tangi kamu tapi cini orang sakleng yafaran bagi cini Honorable CM Sar Purnachandra Jamatia no ojari yafar Lekhe hambai joto aste ni lukrona media ni bisingte khakaham rawu tei boro media haimanda phainai joto no khakaham yafar ini cini press medo tongmo cini brongganan EM sport cini PU sport tongmo tei JDC Chairman US ni sini EM sai thangkha je TTADC Super League tabok sing khaine ni bagai agi bo sing announce khaijak one bisingo sing preparation ni bagai kachai tongo date announce khaini bagai tini almost final ung thangkha preparation thung ready injak hani bangoi no sing tabok announce khaine ini berseng sini official by meeting happiness 7 tarik Khomlong Stadium 7 tarik Desember Khomlong Stadium sini inaugural TTADC Super League jangjak jaga sini guest ro kobangma sing invite khainani bagoi preparation nai tongo tabok sing bono announce khaime yakho tani ke suba phainai suba tongnai confirm yakho sini maharaja to tongnai boni sara berseng sebarono they invite khaima sing discussion khainai ingge o inaugural program sini cultural program tongnai mosanai rosanai sini folk dance tongnai folk song tongnai sini mamita dance tongnai goria dance na ma sini traditional te prasani je sing jo palai khaimani abo hairok sing o event bo kunuk janai ingge boni sara bo sini football kesam player ro sini hastini especially sini di prasani je football terno borong bu sing invite kene ajaga sing total A by B 10 ta team unai A ni 5 ta team B ni 5 ta team total sini 23 match unai group league unai joto no kaisa group ni joto team by mat unai sing joto সম্ভব home away চেষ্টা খাইনি happen home away ni production by exactly media je not ni borong not schedule tongnai unopati was schedule tongnai dolai was schedule tongnai ni tamas nai sipai jola west to tongnai ne chawdo ni potisori wo tongnai odipur komti wo tongnai kilawo tongnai omhaike pamje ham school ko mo omorporo tongnai ni Kuaini Bajol Ratanpur tongnai ama hake sarat Tripura sini hasal lo hangge kaisa ba kaini kuno jaga ek match nai sini oma TTADC ni Super League football Tripura ma hai first time nai national level lo sing live telecast kuno wani bago already cox halaija sini media partnership already sinajak joto jaga na live khainai ni bago sini broadband connection ni bangi sini je di rona sing instruction nai je mado je ground no je beni wo sini football ni schedule nai ajaga wo broadband connection khaiwi live telecast khaiwi ni recording dog khaije nai
जोंनि दिल्लीआव दङैनो कमेन्टेटर खायनाय बर'नि सफ्टवेयर प्रग्राम सोनाजाक दङ ओंखे अर जागा थुं जेहेतु जोंनि प्लेयारनि पारफरमेन्स बर'नि स्किल थुं अर बुस्थु उङै थांनाय लाइभ उङै थांनाय अल इन्डियानि जे गोरों फुटबल थांनाय रक सिलेक्टर रक बर'बो उल नायतोवै गारि माना बनि साराबो जों OTT एडिसि सुपार लीग टुर्नामेन्ट नि बिसिंतै बस गांवा जों TT एडिसि नि काइसे टीम बो अरनिव न सिलेक्ट उङै थानाय जोंनि एक्सपर्ट बरक दंनाय जे टेस्ट टुर्नामेन्ट जे मैच थांनाय रन थुं मैच नि सेवै थांफानो गोरों प्लेयार दं अमजतन थाइमानो ओंखे जों आरन बिसिनो जे गोरोंखौ बरनो जों सिलेक्ट खायै अन्तत 30 जना सिलेक्ट खायजनाय आरो प्लेयार काहा जाते सिनि TT एडिसि नि काइसा क्राक सुपर टीम जों सनावै माना जे TT एडिसि फुटबल टीम बे जोंनि स्पोर्ट काउन्सिल अलरेडी खाजाक दङ बनो बोसोरनि रिकगनाइज खायनायनि बागै चेष्टा नाय दङ जाते जों बायरेराव इभेन्टआव जोंनि स्पोर्ट काउन्सिल नि बिसिंपै जों थंगै मानाय जा ओंगे अ जागाव जों फर्स्ट प्राइज नारखा 5 लाख सेकेंड प्राइज नारखा 3 लाख मैन ऑफ द मैच नि प्लेयर नि मैन ऑफ द टूर्नामेंट नि बनिबो अवार्ड दंनाय अनि बेस्ट स्कोरर दंनाय बेस्ट गोलकीपर दंनाय अमाहाके जतनि आलादा आलादा अवार्ड दंनाय जों जत मैच नो जोंनि कल्चर प्रोग्राम जों नारनाय मिड टाइम ऑफ हाइनो 5 मिनट लेजर पीरियड दं थांके आ जागाबो जोंनि कल्चर नो जों जोंनि तिब्रासानि कल्चर नो जों प्रमोट खायनायनि बागै आ जागाबो कल्चर नि इवेंट दंनाय जेंगनि प्रो दंनाय ते मिड टाइम ऑफ लेजर पीरियड दंनाय अमाहाके जों ताबाव TT एडिसि सुपर लीग सैटरडे संडे वो मैच ने उनकुतिवो तिनी खांके सैटरडे वो खांके तेनी संडे वो ते दलायो फननाय जे जोंनि मीडिया फ्रेंड्स रोनबो कबो मोनारो जतनो जों शिड्यूल प्रोवाइड खायरो खांके मिरबा आरो थाङै कवर खायखांके जोंनि तिब्रासानि बागै जोंनि स्पेशली फुटबल प्लेयार ते फुटबल फैंडनि बागै ब्ले सपोर्ट उनाय हने खाखलाय और जागाव जोंनि TT एडिसि नि जत कर्मी रक बर थुं इवेन्टनो गाहाम के मैनेजमेंट खायनायनि बागैबो जों चेष्टा नानाय ओंगे जोंनि TT एडिसि सुपार लीग नि बिसिंतै जों कायसा अमन फुनुनि नायो जे जोंबो खायमानो इच्छा दंखे अ जिनिसटा जों फुनुनि नायो हानि बाङैनो जों ताबाव आगे नॉर्मली जोंनि दिफ्राव फुटबल थांके केबल लाइव नो जाय केबल नि रेकर्ड करै नुय थाङो जे सोरखों फानोबो गमाय मा थाङो जों आशा खायो जों ओ फुटबल टूर्नामेंट खायमानि बिसिंतै लीग खायमानि बिसिंतै जोंनि दिफ्रासा फुटबल गोरोंनो जों गोसोगो तिसावै मानाय जों आसलनो सानायनि मुसु गभर्नमेंट नि साक्थार नु थांके जे गोरों जे टेलेंट जे स्किल दंनाय रनो तिसा ओ प्लेटफॉर्म रवै बरनो गोसोगो थांनानि याखलै रमानि सिखलाय जों बरनो 20 जना कायसे टीम नि कायसे टीम नि 20 जना बरनो जों मासेव 8,000 खलाय अनारियाम दना जे प्लेयार नो वेस्ट नि थों सिफाइजला नि थों जत टीम दंनाय बरनो जों 8,000 पार मान जों बरनो अनारियाम रय थांनाय के ताबो डिसेम्बर थिं चेन्नई जानुवारि आव नाय फाइनल अंनाय फेब्रुवारि आव ताबो फाइनल सेमीफाइनल फर्स्ट सेकंड सेमीफाइनल नि देल जों साख्लायनाय आखो दानि के जों तेबो आप्रो जाजमो के खायनायनि बागै जों प्रिपारेशन नानाय हानि बागैनो देनो जों साख्लायनाय आखो और जागा हायरिंग प्लेयार 4 जनानि बागै प्रोविजन नारखा जाते जोंनि तिब्रासा और फुटबल खुनाय रग हायनो बै गोरोंनो नायै सोलोंमानाय जा ओ टीम ना हाव हानि बागै बरनो रिक्वेस्ट खायजा खा इंस्ट्रक्शन जाखा जे दल फर्स्ट मैच थुनाय आफ्टर 4 जनानो प्लेयर लिस्ट रयमान जेमन ताबो 7 तारिख इनॉग्रेल प्रोग्राम थुनाय सिफाइजला टाइगर्स बाय वेस्ट पिकिंग बरक आ दिनो न बरनि हायरिंग प्लेयर नि लिस्ट रयमारना बाद बाकी जे टीम ताव फय वॉरियर्स रो मिनि वेस्ट रॉयल लो बरो बी ग्रुप नि बरो नाय बरनि मैच फ्रन बरो जे हायरिंग प्लेयर नि लिस्ट मारना गे अमा हायके नि इंस्ट्रक्शन जा हायरिंग प्लेयर नि बागैबो जों अनारियाम
আসলে ইনক্লুড খাইনাই যে লোকাল প্লেয়ার বাই বাক্সা যেমন 8000 যতনো লোকাল প্লেয়ার নো जों रखा बा रनाय हायरिं प्लेयार बो हायनो जों ओ हिसाबाव नो रय थानाय फियाबा हायरिं प्लेयार नो जदि रां रवानि खांके जानजे जुनालनि टीम मैनेजमेंट कमिटी रो बरो बाहायके अरेन्ज खायो रनाय अमो बरोनि बेपार सिने अरनि हयते जों बरनो तामसनाय चाजानाय नंजानाय ट्रेवलिंग कस्ट बेबागनो जों रनाय ताबो साउथ কোনো প্লেয়ার যদি নট থাকনানি ক্লাই খাইকে বরনি বাসেস প্রোভাইড খাইজানাय ফুড প্রোভাইড খাইজাनाय তংজাनाय প্রোভাইড খাইজাनाय সিনি অফিসनि सिमिनि गे जों যত সম্ভব যে মানসা সিনি টিটি এডিসিনি হইতে প্লেয়ার্স রনি তংজাनाय চাজাनाय থাংজাनाय जों চেষ্টা খাইनाय বরনে অ্যারেঞ্জ খাইनाय সিনি অফিসার অফ কোঅপারেট খাইनाय তারপরেও যদি কোনো পাবলিকনি হলো সাজেশন তংখাইকে সাজেশন নাওই जों চেষ্টা খাইनाय যে বাহাকে কাম খাইবা Hindi omon jotono kobogo sini Khumlung Stadium o फाइनाल 7 तारिख डिसेम्बर sini inaugural program बारतानि सिमि चेंजानाय jotono नायफैबायदि पार्टिसिपेट खायफैबायदि जों जे ताबो टोटाल कायसा त्रिपुरा हास्टेव sini फुटबल no जों चांगा खायनायनि बागै चेष्टा नायदोंमानि हास्टेव माहाय खेला टेलिकास्ट रो खायो माहाय इभेन्ट कतो sini फुटबल लंगिया खौ अमनो जों ताबो sekarang senglai mani wo pawang ma hoito mistake of mai man sekarang ni simi sama sau hai panendro ni cooperation nango je bahai ke khai ke tei busung sa jomo khaima tei sa kaha quality maintain khaima omo public ni opinion gunanai borni suggestion bu chini thaneo tongnai ge asunu hamai jotono ni sunu tongkhai ke